Dragi prijatelji, uvaženi domaćini iz naše Drine, dobrodošli u još jednu u nizu predavanja o zatamljenoj istoriji srpskog naroda u 20. veku. Mi ćemo danas govoriti o jednom čoveku koji je bio mnogo toga. Naučnik, pisac, akademik, univerzitetski profesor, a pod stare dane i državnik. Govorit ćemo o čoveku koji je bio sve, samo ne ono zašto je bio osuđen i kao takav proskribovan u narednih nekoliko decenija socijalizma. Danas ćemo govoriti o srpskom Volteru, Slobodanu Jovanoviću. Slobodan Jovanović je rođen 1869. godine u Novom Sadu. Oni koji žive u Novom Sadu znaju da se radi o ulici, današnjoj ulici Svetozara Miletića. U toj ulici žive u to vreme Vladimir Jovanović, otac Slobodana Jovanovića, koji je u to vreme bio jedan od lidera Ujedinjene omladine srpske, vodeći ideolog liberalnog nacionalizma u Srbiji i kao takav je bio u progonstvu zbog neslaganja sa režimom kneza Mihajla. O njegovoj privrženosti idejama liberalnog nacionalizma najbolje govore činjenica da je svoje deci dao ime Slobodan i Pravda. Sigurno ste već svi čuli da je Slobodan Jovanović najverovatniji prvi Srbin koji je poneo to ime, a koje je danas, kao što znamo, rasprostranjeno i ukorenjeno u našem narodu. Slobodan Jovanović je od najranijih dana pokazivao sklonost ka učenju i ka knjizi. Posle gimnazije u Beogradu studirao je pravo u Cirihu, u Ženevi, u Minhenu i u Parizu, a nakon završetka studija se vratio u Beograd gde je vrlo kratko radio kao pisar u okružnom sudu. Pošto Srbija u to vreme vodila računa da mlade i školovane ljudi uključi u državnu službu i stavi ih, odnosno u službu državnih interesa, Slobodan Jovanović 1892. godine prelazi u Ministarstvo inostranih dela i službuje u srpskom poslanstvu u Carigradu, a 1894. godine obilazi srpske konzulate širom Osmanskog carstva, na osnovu čega piše jedan veoma opsežan izveštaj o stanju na terenu. Kao što znamo, to je vreme kada srpski narod na teritoriji stare Srbije, Kosova i Metohije živi jako teško pod vlašću Osmanskog carstva, ali i trpi velike terore kako od albanskih, da kažemo, nacionalista, tako i od bugarskih, i to je sve Slobodan Jovanović stavio u svoj izveštaj. Negde u to vreme on postaje i sekretar predsednika vlade, takođe velikog naučnika Stojana Novakovića, sa kojim je proveo mnogo vremena i od koga je mnogo naučio o radu izvršne vlasti, ali i o diplomatiji i kulturnoj politici. Pored toga, Slobodan Jovanović u to vreme gradi svoje ime u intelektualnoj i akademskoj sferi. On je pripadao kremu mlade srpske inteligencije koja se okupljala u to vreme oko časopisa Red, Srpski pregled i na kraju Srpski književni glasnik. To je jedan časopis kojem dugujemo brojna dela iz kulture i nauke. Pored toga, Slobodan Jovanović dolazi na pravni fakultet i 1897. postaje vanredni, a 1900. godine redovni profesor opšteg državnog prava i tu ostaje narednih nekoliko decenija, tačnije do penzionisanja 1940. godine. Pored državne nastave, on piše brojne studije i članke o istoriji, pravnoj i političkoj teoriji i njegov rad biva prepoznat i priznat, pa je 1905. godine postao vanredni, odnosno dopisni, a 1911. i redovni član Srpske kraljevske akademije. Pored toga bio i dekan pravnog fakulteta i rektor Beogradskog univerziteta. Ubrzo nastupa period oslobodilačkih i odbrambenih ratova, tokom kojih je Slobodan Jovanović obavljao dužnost šefa ratnog presbiroa, koji je pripadao obaveštajnom odseku vrhovne komande. Na čelu tog
odseka od 1914. godine nalazio se pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, sa kojim je Slobodan Jovanović tesno sarađivao, između njih se stvorio jedan blizak odnos i Slobodan Jovanović je prema Apisu pokazivao jednu naročitu naklonost, najverovatnije jer je Apis bio sušta suprotnost od samog Slobodana Jovanovića. On je bio nesporno harizmatičan, bio je čovjek od akcije i veliki idealista koji je zarad svojih ciljeva bio spreman da žrtvuje sve. Pored Apisa, Slobodan Jovanović je tokom ratnih godina sarađivao i sa doktorom Archibaldom Riceom. Naime, postoji jedna fotografija gde njih dvojica sede za istim stolom i obavljaju svoju dužnost, a takođe sarađivao i sa ruskim vojnom atašeom, pukovnikom Viktorom Aleksejevićem Artamonovom, sa Johnom Reedom, američkim novinarom i socijalistom koji je u svetu danas poznat po knjizi 10 dana koji su potresli svet, a u svojim putopisima kroz Srbiju on Slobodana Jovanovića opisuje kao čovjeka koji svuda ide sa koferom punim raskupusanih knjiga, a među ljudima sa kojima je Slobodan Jovanović sarađivao bio i britanski istoričar Robert Seton Watson. Tokom ratnih godina Slobodan Jovanović je prošao maltene isti put kao i čitava srpska vojska i država. On je prešao u Albaniju, boravio je na Krfu, a u to vreme njegovo ime je figuriralo za sastav nove vlade. Naime, u to vreme je bilo otvoreno pitanje odgovornosti Nikole Pašića za slom Srbije koji se desio tokom 1915. godine, pa se spekulisalo da će novu vladu vojničko-činovničku formirati Vojvoda Mišić, a da će Slobodan Jovanović biti ministar ili prosvete ili pravde. Na kraju Pašić je opstao zahvaljujući podršci saveznika, a u borbi između tri centra uticaja, dakle dvor, vojska i vlada, epilog je bio eliminacija Dragutina Dimitrijevića Apisa na Solunskom procesu. Par meseci neposredno pre Solunskog procesa, Slobodan Jovanović je prešao u Ministarstvo inostranih dela i kasnije je bio deo delegacije na mirovnoj konferenciji u Parizu, čiji je predsednik bio Nikola Pašić. Slobodan Jovanović je bio predsednik sekcije za međunarodno pravo i kao ekspert za makedonsko pitanje i odnose sa Bugarskom, on je prikupljao dokaze o ratnoj odgovornosti Bugarske i njenim zločinima na teritoriji Srbije i zalagao se da se Bugarskoj sudi pred jednim međunarodnim sudom, od čega naravno nije bilo ništa. Međutim, tokom pregovora o potpisivanju Konvencije o zaštiti prava nacionalnih manjina, Slobodan Jovanović je u oktobru 1919. godine podneo ostavku jer se nije slagao sa klauzulama koje su ugrožavale suverenitet novoformirane Jugoslovenske kraljevine. Kada je reč o političkim dešavanjima tokom turbulentnog međuratnog perioda, Slobodan Jovanović nije bio član ni jedne političke stranke, ali je bio gotovo uvek prisutan i konsultovan oko svih važnih pitanja. Pored toga, ovaj period zapravo predstavlja zlatno doba njegovog stvaralaštva. On je u to vreme pisao o vođima Francuske revolucije, o političkoj istoriji Srbije od 1842. do 1903. godine i o političkim doktrinama Makijavelija, Platona, Aristotela, Karla Marksa, pa su već 30. godina objavljena njegova sabrana dela u 17 tomova, a kao kruna tog nekakvog akademskog rada jeste izbor za predsednika Srpske kraljevske akademije od 1928. do 1931. godine. Međutim, političke okolnosti su ga navele da u drugoj polovini 30. godina ipak izađe iz zone komfora akademskog rada i da se u poznim godinama uključi u aktivno bavljanje politikom. Prilikom putovanja po zemlji, mnogi srpski intelektualci su došli do zaključka da je došlo do dezintegracije srpskog
etničkog prostora, pogotovo na njegovim rubnim područjima, u Dalmaciji, Lici, Baniji, Kordunu, Bosni i Hercegovini. Naime, srpske kulturne institucije iz perioda Austro-Ugarske više nisu postojale, a srpske stranke nisu imale snagu nacionalnog pokreta kako je među Hrvatima imala Hrvatska seljačka stranka. I umjesto toga one su bile obične i međusobno suprotstavljene parlamentarne stranke, tako da srpski narod je bio poprilično obezglavljen u tom periodu Kraljevine Jugoslavije. Stoga je 1937. godine osnovan Srpski kulturni klub sa ciljem da se u jugoslovenskoj državi stvori integralni srpski prostor, a čiju će čvrstinu obezbediti i garantovati srpska kultura. Parola Srpskog kulturnog kluba je bilo jako srpstvo, jaka Jugoslavija, a njegov idejni tvorac, ideolog i vođa, predsjednik, bio je Slobodan Jovanović. Ovaj klub je okupljao intelektualnu, političku i privrednu elitu, pa je među članovima bio veliki broj naših velikana, kakvi su Dragiša Vasić, Aleksandar Bjelić, Vasa Čubrilović, Stevan Jakovljević, Jovan Dučić, Justin Popović, Vladimir Ćorović, Stanoje Stanović i mnogi drugi. Pored toga, Srpski kulturni klub je imao veliku popularnost u omladini, naročito među gimnazijalcima. Osnovao je veliki broj pododbora širom zemlje i pokrenuo je časopis Srpski glas. Ovaj časopis je bio mnogo puta zabranjivan nakon što se upustio kritiku sporazuma Cvetković-Maček, zbog toga što je ovaj sporazum u novoformiranu Banovinu Hrvatsku uneo veliki broj srpskih teritorija. Međutim, navedeni sporazum nije previše uticao na smirivanje situacije u Jugoslaviji iznutra, a ni spolja se stvari nisu odvijale u povoljnom pravcu. Šta više, knez Pavle je činio sve da sačuva Jugoslaviju od ratnog požara, pa je neposredno pred pristupanje Trojnom paktu pozvao i Slobodana Jovanovića na konsultacije. Stav Slobodana Jovanovića bio je da se narodu mora objasniti zašto Jugoslavija se približava Nemačkoj, baš kao što je to učinjeno u Bugarskoj. Smatrao je da je opasno voditi nepopularnu politiku i na spoljnom i na unutrašnjem planu, ali ako je to neuzbežno, narod sa tim mora biti upoznat. Iako je on bio protiv Trojnog pakta, najverovatnije nije znao za pripremanje državnog udara, koji je izvršen 27. marta 1941. godine, mada mnogi naši istoričari smatraju da je to tada bila javna tajna, baš kao što je javna tajna bila da se sprema nekakav prevrat u maju 1903. godine. Pučiste je delio Slobodan Jovanović na dve grupe. Na one koji su to činili iz ideala i koji su predstavljali antinemačko raspoloženje srpskog naroda, ali u drugi deo je ubrajao one koji su bili instruisani od strane Velike Britanije, pre svega se tu misli na Borivoja Mirkovića. Međutim, kada je puč postao realnost i kada je Dušan Simović formirao novu vladu, Slobodan Jovanović je ispred Srpskog kulturnog kluba postao njen potpredsednik, a na to je pristao prema svedocima bez oduševljenja i bez opiranja, smatrajući da je to njegova dužnost. Pri povlačenju tokom aprilskog rata, Slobodan Jovanović je sa ostatkom vlade preko Atine, Aleksandrije i Kaira i Jerusalima otišao u London, a delovi Srpskog kulturnog kluba koji su ostali u zemlji su se priključili ostacima Jugoslovenske vojske, na čelu sa Dragoljuvom Dražom Mihajlovićem, pa je tako potpredsednik Srpskog kulturnog kluba Dragiša Vasić otišao na Ravnu Goru, gde je postao čiča broj 2 i jedan od lidera Centralnog nacionalnog komiteta. Takođe, Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini je pristupio veliki broj članova Srpskog kulturnog kluba, a delovi omladinske sekcije su formirali kasnije štab 501, čiji je član bio i naš budući veliki istoričar i akademik Dimitrije Đorđević. U emigraciji Slobodan Jovanović je bio predsjednik izbegličke vlade u 2 mandata,
Prvu vladu je formirao nakon pada Dušana Simovića 11. januara 1942. godine, a za ministra vojske, vazduhoplovstva i mornarica u toj vladi imenovan je general Dragoljub Mihajlović. Pored toga, vlada Slobodana Jovanovića je 19. januara unapredila Mihajlovića u čin divizijskog generala i postavila ga za načelnika štaba vrhovne komande, koja je tada iz Kaira prebačena u okupiranu zemlju. Sad, slično napisu, Slobodan Jovanović je na dosta sličan način gledao i na generala Mihajlovića. Dakle, kao na čoveka od akcije i požrtvovanja, iako se njih dvojica, za razliku od Apisa, najverovatnije nikada nisu ni susreli. Slobodan Jovanović u generalu Mihajloviću posvetio nekoliko napisa i smatrao je da je njegov najveći značaj u tome što je pokrenuo prvu gerilu u okupiranoj Evropi, i to samostalno, pretpostavljajući da će mu saveznici u budućnosti priteći u pomoć. Prema mišljenju Slobodana Jovanovića, Draža i Ravnogorska gerila su za saveznike bili najvažniji tokom operacije u Severnoj Africi, što, nažalost, ipak nije bilo dovoljno da se oni u Teheranu odluče da podrže njega, a ne komunistički pokret na čelu sa Josipom Brozom. O generalu Mihajloviću je Slobodan Jovanović govorio i 1943. godine preko radija BBC, kada se obraćao jugoslovenskoj emigraciji iz Južne Amerike. Citiram: "U proleće 1941. godine, zbog toga što nije pristala da proda svoju čast i svoje interese, Jugoslavija je bila napadnuta od Nemaca, Italijana, Mađara i Bugara. Posle kratke, ali časne borbe, mnogo nadmoćniji neprijatelj zauzeo je njenu teritoriju, ali nije uspeo da pokori njen narod. Među Jugoslovenima se pojavio njihov bolivar, general Draža Mihajlović, koji stoji na čelo slobodnih ljudi i čije je geslo sloboda ili smrt." Međutim, kao predsjednik emigrantske vlade u 2 mandata, Slobodan Jovanović ipak nije uspeo mnogo da utiče na odvijanje situacije u okupiranoj zemlji, a pogotovo ne na odnos saveznika prema pokretu generala Mihajlovića. O tome najbolje govori činjenica da tokom ta 2 mandata kao predsjednik emigrantske vlade nije uspeo da se susretne sa britanskim premijerom Winstonom Churchillom. Objektivan kao i uvek, Slobodan Jovanović o svojoj vladi pisao kao najgoroj od svih o kojima je pisao, mada ni njegovi naslednici na tom položaju nisu preterano doprineli interesima Kraljevine Jugoslavije. Šta više, pod pritiskom saveznika, vlada Ivana Šubašića se sporazumela sa Josipom Brozom Titom i doprinela njegovoj pobedi u građanskom ratu i preuzimanju vlasti u Jugoslaviji, koja je bilo praćeno, naravno, kao što znamo, sa obračunima sa klasnim protivnicima i političkim istomišljenicima. U marta 1946. godine general Mihajlović je uhvaćen od strane OZNE i na vest o hapšenju Slobodan Jovanović i članovi Jugoslovenskog odbora, koji je osnovan neposredno pre toga, su Savetu bezbednosti i članicama Ujedinjenih nacija uputili jedno pismo pod naslovom "U odbranu generala Mihajlovića", u kojem su istakli Mihajlovićeve zasluge tokom bitke za El Alamein i odbacili komunističke optužbe da je general Mihajlović šef kvislinških bandi u Jugoslaviji. Međutim, nažalost, Slobodan Jovanović ni ovog puta nije uspeo da postigne ništa u korist generala Mihajlovića. Šta više, zajedno im je suđeno na takozvanom Beogradskom procesu, koji se vodio od 10. juna do 15. jula 1946. godine. Reč je o procesu tokom kojeg su komunisti koristili takozvanu salama tehniku kako bi diskreditovali svoje političke neistomišljenike, tako što su ih stavili u isti koš i sudili im sa stvarnim ratnim zločincima ili kolaboracionistima. Tako je tokom ovog Beogradskog procesa zajedno suđeno ravnogorskim liderima
Dragoljubu Mihajloviću, Stevanu Moljeviću, Živku Topaloviću, u odsustvu je suđeno Slobodanu Jovanoviću, Božidaru Puriću, Petru Živkoviću, a sve zajedno sa stvarnim kolaboracionistima kakav je bio, na primjer, Dragi Jovanović. Slobodan Jovanović je konkretno optužen da je preko generala Mihajlovića sarađivao sa okupatorom, a kao dokaz je navedena depeša sa instrukcijama Mihajloviću da podigne masovni ustanak samo u slučaju savezničkog iskrcavanja na Jadransko primorje ili u slučaju nemačkog sloma, a uz potenciranje da je preko radija oglašavao ko je u zemlji stavljen pod onu famoznu oznaku Z. Slobodan Jovanović je presudom Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije od 15. jula 1946. proglašen za ratnog zločinca i osuđen je na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u trajanju od 20 godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih sloboda i prava u trajanju od 10 godina i konfiskaciju celokupne imovine i gubitak državljanstva. Kosta Pavlović svedoči da je Slobodan Jovanović ravnodušno primio presudu i da se čak smeškao, ali mu je bilo stalo da alarmira svetsku javnost zajedno sa kraljem Petrom i jugoslovenskom emigracijom, odnosno srpskom, kako bi se sačuvao život generala Mihajlovića. Oni su slali pisma na razne adrese od uticaja, sazivali su konferencije za medije, ali to kao po komandi niko nije prenosio od inostrane štampe. Kao što znamo, general Mihajlović je ubijen i mesto njegovog groba do danas se nije saznalo. Što se tiče života u emigraciji, Slobodan Jovanović je ostao u Londonu i živeo je u malom i skromnom hotelu Tudor Court, kao i većina jugoslovenske emigracije, odnosno srpske. Živeo je skromno, a vreme i energiju je posvetio pisanju i povezivanju emigrantskih intelektualaca. On je uređivao i pisao u časopisu Poruka, a 1951. je inicirao stvaranje Udruženja srpskih pisaca u izgnanstvu, čiji će biti počasni predsednik, dok će za stvarnog predsednika biti izabran naš velikan Miloš Crnjanski. Slobodan Jovanović je pratio dešavanje u Jugoslaviji i u Poruci je komentarisao slučajeve kao što je slučaj Branka Ćopića i Milovana Đilasa, kao i jugoslovensku spoljnu politiku. Međutim, Slobodan Jovanović, kao ni čitava emigracija, nije imao uticaja na dešavanje u zemlji i o tome možda najbolje govori anegdota koju je jednom prilikom ispričao naš poznati istoričar i direktor Balkanološkog instituta Vojislav Pavlović. Naime, jedan Beograđanin je 50 neke godine otišao u London i zatekao se na jednoj slavi koje su prisustvovale vodeće ličnosti naše emigracije. I tada je jedan od njih upitao tog Beograđanina da li nas narod očekuje. A on im je rekao, pa oni ni ne znaju da vi postojite. U takvoj atmosferi je Slobodan Jovanović proveo svoje poslednje godine života. Umro je 12. decembra 1958. godine u svojoj 90. godini i sahranjen je u pravoslavnom delu groblja Kensal Green. Njegov lik i delo su nastavili da žive u emigraciji, ali za razliku od toga u zemlji je on bio od samog početka brutalno napadan od strane ljudi kao što su Milan Bogdanović, Radovan Zogović, Marko Ristić. Nakon toga usledio period kad su napadi na njega utihnuli, ali se tada vlast u Jugoslaviji okrenula taktici pridobijenja. Naime, kao što znamo, od 1948. Jugoslavija se okreće zapadu i trebalo je popraviti imidž. Pa su jugoslovenski komunisti pokušali da vrate Slobodana Jovanovića u zemlju, naravno pod određenim uslovima, i Privislav Grisogono svedoči da je odgovor Slobodana Jovanovića bio vratit ću se sa slobodom. Vratio se, i time završavam, tek 2011. godine, i kada su njegovi posmrtni ostaci sahranjeni u Aleji zaslušnih građana
na Novom groblju u Beogradu. U međuvremenu su njegova sabrana dela posle dugo vremena objavljena tek 1990. i 1991. godine zaslugom Radovana Samardžića i Živorada Stojkovića. Prethodno je objavljivanje sabranih dela Slobodana Jovanovića sprečio lično Slobodan Milošević, rekavši na jednoj od sednica Gradskog komiteta Saveza komunista da je Slobodan Jovanović ratni zločinac i da kao takav neće proći u Beogradu, a ko želi da ga čita može da ga traži u antikvarnicama. Pored toga, Slobodan Jovanović je rehabilitovan 11. juna 2007. godine rešenjem Okružnog suda u Beogradu. Za kraj, svima bih savjetovao, odnosno preporučio da čitaju dela Slobodana Jovanovića, naročito njegove portrete iz istorije i književnosti, a ukoliko neko je zainteresovan da sazna više o njegovom liku i delu, postoje brojni radovi Borisa Milosavljevića, Radovana Samardžića, Mila Lompara i drugih. I to bi bilo to. Hvala svima.